Dobar dan, sa vama je Balkanation. Evo nastavljamo sa našim poslovima. Znači, ovako ćemo napraviti. Sada ovdje, znači imamo add static vehicle. Znači to smo dodali vozila za poslove i organizacije. I sad ćemo mi napraviti ovako jedan sistem, kako da to nazovemo. Znači ovako, nećemo za sad ništa komplicirati. Napravit ćemo kada igrač, znam da je to malo nubovski, možemo se igrati s time da ako igrač ima zaključeno vozilo, da je zaključeno svima, da uopće ne mogu ni ući u njega, ako je odključeno, da je odključeno. Ali mi ćemo to napraviti kako možemo mi to tako napraviti. Znači ovako, idemo gore i dodamo novu funkciju pod statistika. Znači set var int player id level, znači level job 0. Znači govori id posla koji igrač radi. Evo ga, onda idemo ovako lijepo, ćemo kopirati. I job, znači kad se registriramo da nam stavi na 0, što znači nezaposlen. Tako je. I evo, znači set var int job. I ovdje ćemo isto dole job i job. Onda idemo gore na nju. Tu ćemo definirati new load sched max vehicles. Govori da li je vozilo zaključano. 0 otključano, 1 zaključano, 2 spawn zaključano. Znači ovako, imamo jednu stvar koju moramo objasniti. Znači moramo vidjeti da li je vozilo zaključeno. Znači ako je vozilo zaključano, znači na 0, onda je otključeno. Ako je na 1, onda je zaključano. Znači na 1 ga je igrač zaključio. I na primjer ako biste se vi vozili kroz gradić i neki mafijaš bi radio na primjer posao poštara, njemu bi vozilo bilo otključeno. Zato jer moramo, znači ako je igrač ima posao poštar, da ima ključ od tog auta. I onda znači da može voziti auto. I kad bi igrač prolazio, za kojom bi zaključio auto svoj uredno i prolazio bi kroz gradić neki i njemu bi otključalo vozilo. Inače to vozilo je bilo zapravo otključeno pred njemu, zato je i on poštar. Ali ovaj igrač se unutra zaključio. Znači ako je 1, onda ćemo napraviti da je zaključano. Da je igrač zaključio da niko ne može ući. A ako je 2, znači da je spawn zaključano. Znači da se vozilo spavnalo tek i da je zaključano. Znači da drugi igrači ne mogu ući u njega. Ako me razumijete. Znači 0 je otključeno, 1 je da je zaključeno za sve, a 2 da je zaključano samo za one koji ne rade taj određen posao. Znači kad se vozilo spavna, poštar će moći ući u njega, a drugi neće. I onda idemo. Znači ovdje. Znači to je ID. Zapravo, onda možemo ovako. Zapravo bi mogli napisati ovako. Lokad to je jednako 1. Ali vama to će biti izgledati komplicirano, tako da ćemo mi to sad malo pojednostaviti. Last car invalid vehicle. Znači stvaramo novu funkciju koja ima vozilo, znači nepostojeće. I onda ćemo ovdje staviti ovako. Znači ispred svakog ovog tu, samo to moramo prebaciti u
Dobro, to ćemo prebaciti, samo da ovo tu stavimo. Znači pobacamo ove funkcije ispred. Evo ga. Create vehicle. Tako, to možemo i ovdje gore ići ovako, add static vehicle. I onda ja dodam ovako, i onda mi se sve zamijeni brže. Onda možemo i dodati još 6. Znači da se respawna auto svakih 10 minuta ako se ne koristi. Zato jer to su ova vozila koja će stalno biti na serveru, koja će se uništavati i niko nije njihov vlasnik. Mislim, glupo mi je za posao staviti da... Ali kasnije možemo dodati da firme mogu kupovati vozila itd. Znači last car je jednako, znači ovdje će se spremiti ID i onda ćemo ovako staviti locked last car je jednako 2. Znači, last car je jednako ovo. Znači ovo će se zapravo, ovo sve što sam označio, pretvoriti u jedan broj. Zato jer create vehicle ima na kraju return ID vozila. I onda mu vrati taj ID vozila koji se stvori. I znači, locked last car je 2. I sad to idemo kopirati ovdje. Znači on je spawn zaključen. Neki serveri imaju to bugova dosta itd. Ali morate razmišljati malo o svim mogućim stvarima što se mogu desiti na serveru i onda ne misli, dobro, možda će se to desiti jedan put, 2 put, niko neće skužiti jer kasnije to bude bug i to ljudi iskorištavaju. I to može jako smetati. Znači ako vi zaključite auto i neki poštar vam dođe i ukrade vam ga. Tako. I znači to je to. Onda idemo ovako. Onda idemo ovako. Imamo gore sad ovako. Moramo stvoriti aute od firme. New pošta auto. Znači koliko imamo auta od pošte, trenutno imamo 2 auta od pošte. Onda idemo new, znači, bože, pošta auto. Mogli smo prvo dodati redom kako idemo. New, u stvari ovako idemo. New, job car, max, jobs, neki job car, sad to kako bi mogli to komponirati da imamo, ma dobro, nema veze, to uopće nije bitno. Evo ovako, napravit ćemo to analogno. Dost pice, auto, imamo 2, onda imamo new smetlar, auto, imamo 2, onda imamo dole new poštar, auto, 2, onda imamo new vozač kamiona, auto, 2, ribar, auto, 2, znači imamo po 2 auta, new doktor, auto, 2, new novinar, auto, 2, imamo new policija, auto, 2, onda imamo new crik, auto, 2 i new mafija, palomin, evo stvari možemo ovako. Mafija 1, auto 2 i mafija 2, auto 2. Samo za policiju imamo 3 auta. I sada ovdje ću ja to napisat. Ovako, neću to snimati jer to je bez veze, pa ću ja to samo napisati. Evo ga. Znači napisali smo ovdje mafija 1, mafija 2, zato ćete vi drugačije nazvati te mafije pa da ne dođe do problema. Znači evo nikad nije korišteno. I sad ćemo to koristiti pod ovdje. Znači dost pice, last car
dost pice 0 jednako last car. Znači, pod dost pice, znači dost pice auto, znači funkciju dostavljač pice auto, u nulu će se spremiti, znači last car, znači ID tog auta koji je stvoren. Evo ga. I onda idemo, ovako ćemo kopirati sve. I onda to moramo stvarno ima posla oko ovog puno. Znači ovako, to je to. To će biti ti kao od te mafije auti, onda idemo, znači smetlar auto, pa idemo ovdje dole, poštar auto, vozač kamiona auto, ribar auto, ovo je paradoksalno, ribar barka, ali dobro. Ali nema veze, onda idemo novinar auto, policija auto, mafija 1 auto, aha, znači ovdje imamo po 3 auta. Tako moramo to praviti. Mafija 2 auto. Znači moramo gore išto popraviti. Znači smetar sad o, c, v, tako, to nam je najbrži način da to napravimo. Policija, auto, šta je ovdje? Znači 1, znači moramo ovdje definirati, znači da pod 0 spremi ovo, pod 1 da spremi ovo. Znači stavimo 1, 2 i 1, 2, 1. Onda idemo gore. I ovdje napišemo 3, 3. Znači da definiramo, tu imamo 3 auta. Dost pice auto. Dost pice. Dostavljač pizza auto, evo ga. Dajmo što ti nam je još pogriješilo. Dost pizza auto. Da vidimo dost pizza, dobro, dost pizza auto, evo ga. To je to. Znači ćemo samo ovako sejvat. I znači idemo on vehicles in. Aha. Znači samo moramo ići ovdje i kopirati. Ovdje kopirat ćemo, ajde. Tu ćemo kopirati ispod dole. Tako. On vehicles prije je bilo bolje na ovim 2.0 serverima, zato jer je bilo, znači da jedanput postavite jednostavno dalje je vozilo, znači zavisi kako je vozilo, da li je otključeno ili nije, to je to, ali samo moramo namještati kad se vozilo streama igraču, znači zato jer zapravo je streamer vozila, ako ste jako daleko vozilo nećete vidjeti, ako ste bliže ćete ga vidjeti, tako da samo moramo to. On vehicles in vehicle ide, sad ćemo i dalje to točno, www.google idemo on vehicles in, da provjerimo, for player ID, znači vehicle ide for player ID. Znači kada se streama, znači to i idemo, ako je igrač
provjeravamo da li je vozilo od nekog posla. If, znači ovako se moramo, for new i jednako 0 i manje od size of dost pizza auto plus tako je. Znači stvorimo i 0 i dok je manje od znači koliko ima pizza auta. Znači imamo zapravo 2 pizza auta. Inače dok je to manje, znači ovako, if locked dost pizza auto i da i je jednako 0. Znači ako je zaključan ovako, samo ćemo ovako napraviti jednostavno. On vertical streaming, ne možemo. Znači, kada se streama, ako je 0, set the hits the params. Sad moramo set the hits the params for player, znači da stavimo da je zaključeno. Znači, vertical player ID. Znači, vertical player ID, znači vozilo, znači set the hitsle params for player, znači dost pizza auto i for player ID 0,0, znači otključeno. Else koji 1, znači moramo staviti zaključeno. I jednako 2. Znači, ako su vrata zaključena, otključena, stavimo da su, znači ako su vrata otključena 0, stavimo da je auto otključen. Ako su vrata zaključena, stavimo da je auto zaključen. A ako su vrata, znači samo za igrače, one koji su pošteni, znači ako je spawn lock, onda set the hits if, znači to nam je prvi posao, if get var int player ID job je jednako 1. Znači ako igrač ima posao 1, da mu otključa, else ako nema, da mu zaključa auto. Znači jednostavno, veoma. I to returnamo 1. Znači ovako. Ako je, znači to provjera, prolazi kroz sve aute od pizza. I ako je, znači, otključan, stavimo se da je otključen. Ako je zaključen, stavimo se da je zaključen. A ako je otključen na spawnu, ako je igrač taj posao, otključen mu je, ako nije, mu je zaključen. Evo, znači 1. I sad to kopiramo. Dost pizza auto, smetlar auto. Sad ćemo to prvo kopirati, ajde. Znači ovako da si malo olakšamo. Znači kopirat ćemo ovako, tako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Znači imamo 7 poslova, još uvijek par organizacija, to moramo sve provjeriti. Znači to je smetlar auto. Ravamo ako je auto od dostavljača pice. Sad ćemo to. Ovo će biti. Tako. Tako. Znači moramo da nam to bude uredno. Da znamo di nam je šta kad nešto trebamo. Evo samo sam zaboravio.
Evo ga. Sad ćemo to returnati 1. Return 1. Tako je. Provjeravamo da li auto od smetlara, pa ide od poštara, pa ide od vozača kamiona, pa ide od ribara, pa doktora, novinara, policije, mafije 1, mafije 2. To je to. Pa je ob jednako 1, pa je ob 2, pa je ob 3, pa je ob 4, pa je ob 5, pa je ob 6, pa je ob 7. Org. Čekaj, nešto nam fali. Pa je ob 1, daj, ovdje je 2, ovdje je 3, ovdje je 4, 5, ovdje je 6. Zašto je ovo pomaknuto? Sve mi je pomaknuto. 6, ovdje je 7, ovdje je 1, ovdje je 2, ovdje je 3. ORG, moramo napraviti taj ORG. Ovo mi se pomaknuti. Insert mi se uključio. To mi ne treba. To nam se pomaklo malo. Evo ga, sad to kompilamo. For player ID. Gdje je sad greška? Sad ćemo vidjeti greška. Moramo ove još dodati. Tako. Neće ići. Joj, želiš to lakše napraviti, a ne možeš. Tako. Evo ga. For player id. Sad moramo. Samo moramo naći ovdje gdje smo napisali player ID. For player ID. Evo ga, ovdje smo. Moramo to. For player ID. Moramo to sad riješiti. Znači to može izgledati dugačko, ali to zapravo bude jako brzo. Krivo. Moramo ovako. If vehicle ID je jednako dost pizza auto. Moramo i to dodati. Ajoj. I to smo zeznuli. Znači ako je vozilo to, znači taj dost pića. Sad ćemo dodati ovdje. If vehicle ID je jednako. Sad je smetlar, auto i... ćemo dodati prvo ovdje. Tako. I onda idemo taj, znači smetlar auto. Znači ako je vozilo smetlar auto.
Tako. Smetlar auto, smetlar auto, smetlar auto, smetlar auto, smetlar auto. Jesmo, sve smo, jesmo. Onda ide poštar auto. Na kraju se opet moram maknuti tamo što sam vraćao. A, majko, jel? Ali dobro, to vam se tako desi u skriptanju. To vam je sve normalno. To ja na brzinu još skriptam, pa još gori ispadne koji put. Evo ga. Tako, znači, vehicle ID je jednako. Možda bi mogu to prvo pobaciti ovako. If smetlar auto, ne poštar auto. I onda poslije poštar auto ide... Ispričavam se. Vozač kamiona, auto. Kopiramo, paste, 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 paste. I onda idemo dalje. Idemo na ribar, ribar auto. Tako. I onda idemo na doktor auto. I to opet mijenjamo sve. Novinar auto. Uvijek napišem P, ne znam zašto. Tako. Jesmo sve. Policija auto. Mafija 2 auto. Ovo smo gore preskočili, vratit ćemo se i gore. Onda ide ovdje Mafija 1 auto. Evo, to je to, da imamo dalje sve točno, je sve je točno. I sad idemo pod on player state change. To moramo dodati ovdje. On player state change public. Trebamo to naći na internetu. On player state change sam. Znači, on player state change. On player enter vehicle. To bi moglo. Dobro, to ćemo kopirati, pa ćemo vidjeti. Znači, ide ovako. Znači, kada igrač uđe u vozilo. Kada igrač uđe u vozilo, ono se otključa. If and new player state driver or new state player state pass. Znači, ako je igrač, znači old state, znači ako mu je stanje prije toga bilo on foot, znači ako je hodo, okolo šeto, i
ako je novo stanje, znači vozač ili putnik. Znači, ako mu je taj prošli state bio on foot i novi je jedan od ova dva, znači ako je ušao u to vozilo, onda ćemo namjestiti locked je jednako 0. U stvari to smo mogli već gore staviti. Da. Znači locked, da, stavit ćemo da je jednostavno. Jer onako da bi ušao u auto mora biti otključen, a kad uđe u auto napravit ćemo da se ono otključa. Kada igrač uđe u vozilo, ono bude otključano za sve. Evo ga, znači kad uđe u vozilo, ono se otključeno. Znači da bi on ušao u vozilo, ono mora biti otključeno. Ili da bi igrač ili kad izađe, nemam player status sangi. A ne, moramo. Kad uđe. Jer on, da, zapravo, šta ja pričam, gluposti je. Ne, dobro, to možemo ovako pustiti. Ono se otključi. Jer on zapravo, znači, state može promijeniti iz crouching to on foot. If old state je jednako player state jednako player state on foot. And je jednako player state driver. New state je jednako player state pass. Znači to ćemo tako napraviti. New state player state passenger. Stavit ćemo da se samo ovako vrati. Evo ga. Tako, znači kad passes anger, passenger. Evo je passenger. Onda idemo ovako. Kada igrač uđe u vozilo. Tako. Onda. Kada igrač uđe u vozilo, izađe. If all, sad ćemo ovako zamijeniti. Znači, ako mu je old new state on foot i old state mu je player state driver ili passenger, znači stavi se, ne, to moramo pod on player exit, da, znači moramo pod on player exit, jer onda kad on player exit, to znači kad klikne, znači on je još u vozilu, tako da stignemo dobiti ID vozila. To ćemo ovdje. On player exit vehicle. Public on player exit vehicle. Player ID. Znači kada izađe iz vozila, mora ga pustiti otključenog, naravno. Locked.
vozilo je otključeno. Evo ga. I sad moramo update vehicle params. Znači da se update-a. Zato jer kad on izađe, drugim igračima će biti vozilo streamano. Inači, ako su ti igrači u blizinu tog vozila, get player vehicles late. Znači, tako. Znači, za to, znači ako im je streamano već, da im se namijesti nova ta. Jer ako im nije streamano, onda će im se namijesti kad im se streama, ali ako im je streamano i igrač izađe, neće im se namijestiti ništa. Znači, to moramo... to je to, znači. Tako. Je li je? Jesu. Ćemo kompilat to. Idemo to definirati. Funkcija za provjeru da li treba otključati auto. Dobro. Znaćemo se već. Vehicle ide. Funkcija za provjeru da li treba otključiti auto. Return stock. If vehicle id je jednako invalid id, da se ne bi tu dešavalo neki crash, ovo ono, znači ako vozilo ne postoji, da ga se, ako vozilo ne postoji da mu se, znači samo se ste ovdje return 1. I onda idemo ovako, for new i jednako 0 i manje od max players i plus plus. Znači, kad updateamo vehicle params for all, znači više nam se ne može stvoriti vozilo sa 2, znači spam 2, sa spam lokom. Ne može se stvoriti, znači ne moramo više provjeravati za POS i za organizaciju, znači vozilo može biti zaključeno i otključeno. Kad se vozilo respawna zove se, znači on vehicle streaming, kad se vozilo respawna, tako da će nam to biti sigurno da ne moramo i ovdje za poslove kontrolirati, nego jednostavno if ide, znači is vehicle streamed in, kako ono, is vehicle streamed in, yes, if is vehicle streamed in, vehicle id, znači ako je vozilo streamano za tog igrača, znači još jednu zagradu, if locked vehicle id je jednako 0, set vehicle params for player id vehicle id locked set vehicle params for player vehicle id i 0 1. To returnamo. Evo video mi je gotov. Dobar dan, dragi. Nebitno. Turn 1. Evo ga. Znači, update vehicle params for all. Znači, vehicle id. Znači, ako je invalid, returnamo 1 da se ništa ne provjerava. Znači, onda očitavamo sve igrače. Znači, ako je vozilo streamano za tog igrača, namjesti mu se, znači, ako je otključeno, namjestimo se da je otključeno, ako je zaključeno, namjestimo se da je otključeno. Mogli smo ovo jednostavno napraviti, znači set vehicle params for player i ovo, i onda ovdje staviti ovaj locked, znači ovo tu sve kopirati i staviti umjesto ovog broja. Ali da vama bude više, da vi više to razumijete, stavit ćemo ovdje.
onda idemo. On player command text ide. Carlock, car unlock. I, znači dobro ovo je tu. Komanda za zaključati auto. Komanda za otključati auto. Kopiramo sad ovaj tu. If str cmp cmd text carlock true jednako 0. Znači, carlock. If is player in any vehicle player ID return send message player ID -1 crvena nisi u niti jednom vozilu kako bi ga mogao zaključati. I onda if, znači stavit ćemo ovako. New vehicle id je jednako get player vehicle id player id if locked vehicle id je jednako 1 return send and message player id -1 crvena. Ovo je vozilo već zaključano. Tako. Onda, znači, locked vehicle id je jednako 1. Update vehicle params for all vehicle id. I onda ćemo game text for player id. Znači, green zaključano 1006. Evo ga. Return 1. I to je to. Znači onda ćemo kopirati tu komandu. Car unlock. Nisam kako bi ga mogao ovo je vozilo već otključano. Znači ako je 0 to je već otključano. Locked vehicle id 0. I red, green otključano. Ne ide nam i greška. 313 je jednako. Tako. To je to. Znači sad palimo server jer smo ovdje napisali 11. To po redu 11. Ja mislim da je. Nisam siguran više. Ako nam je ova bila 10, ova nam mora biti 11. Tako znači palimo server. I idemo na server to testirati. Evo ga, ja sam bio na serveru testirao, znači nisam mogao ući u niti jedno vozilo, zato jer nemam, znači, nemam, kako se zove, bože mili, nemam ni jedan posao, nisam mogao ući u nijedno vozilo, ali sad ćemo napraviti, znači, poslove. I znači kad igrač ode na tu burzu rada i znači prihvati taj posao, da mu se znači otključa to vozilo i da onda može voziti to vozilo. Bilo mi je drago u ovoj lekciji, za drugu lekciju pripremamo znači to početak posla, znači prihvaćanje posla i znači sistem rada pod ugovorom. Bilo mi je drago, vidimo se u sljedećem.